O whalofa mwhatalo whatu i le malo se tātou atunu e le Afiafi ne le astona i le aso lua o iulai. Ia, lua whelua lua. Ia, o le whatasi whai neo whapoponga o le tātou pokalame o le Suluaulama. Ia, o le tātou pokalame, ia o le o whalofa. Ia, mo le whamalo voi i whiau matiute e le ngata i whiau matiute sa whenga i le nei aso. Ia, ne whai vai aso o le alua tu, ia e whalofa whatalo whatua i le maru su tātou atunu. E le ngata lai Samoa nei, ia whapea le malamusi o si tātou atunu, oro papa au malala i atunu e mau. Ia e whatalo whatu, e o whalofa atu, e whamalo atu, tātou pokalame o le Suluaulama i le nei Afiafi. Ia, whamalo, po whelava le tafa, o le nei laulangi, po whea me saanga ia i le nei aso. Ia, whamalo tātou pokalame, ia pesa e whaingaluenga, ia pesa e le maumanga, ia o le aso lava nei o loo, ngai tātou mara tāpena ina o whapusa, ia wale sapati, ia whamalo tātou pokalame, whamalo i le Tapuaiga, a leo whaingaluenga tofi le atua, i so se whata whaitaulanga, ia o tu sungai tu ina mo tu whatua, sungai whawhiangainga mo la tu whatua, ia o mātua pensione, malolo man malo, e o mapu mani ngā luenga, whamalo atu, whamalo la tu Tapuaiga, whamalo fo i le lau al fontele, i lau fionga le sunga le toina, le fionga le tete ifono, fionga i o sefa uilea mo lau whatua, i o le sui tete ifono lau fionga i lau sunga tulmoso, soliola mo lau whatua, ia o le teutupe, le sunga ia wavatau, tau whao mo lau whatua, o le sunga le whailautusi ia wavatau, tau whao mo lau whatua, i whapea le sunga le teutupe, le sunga ia melpone i Sara, ma le whatua, lau la fono le tātou e kalesia e whakasā i le fontele i mālua, whamalo atu le tātou pokalame o le Suluaulama e le nei Afiafi, whamalo i whiau matiute, sa whianga ia i le nei vaiaso, whamalo fo i nuu mala alfanga, pule ngā li im whai pule, sa wau matamaitai, ia o lo malu le tātou i e tono tātou nuu i pule ngā nei ali i mana i whai pule, ia o lo tau tāpasaina, ia tu maanga i tono o tātou nuu mala alfanga, ia matamai lava le motele sa la whai, a pulima, manono, ia se ia o mai lava i tu mua nei, ia whamalo atu foi, i le motu i saed, tu ila manua, whamalo i lau tau Tapuaiga, ia whapea foi ia Hawaii, ia ma Amerika, ia wai pio si vaenga lea, o le ese o tātou waso, o la tau le aso wharai le lasri nei, ia alo wasto nai, e mātou ia whamalo atu i whiau matiute, sa whianga iei masi o tātou atunu, e neva iaso la o alu atu. Ia whamalo foi nei a tātou paanga, po lango le tātou pokalame, le mtanga luenga o pisnisi o ala munia maleipa, ia o le kampania le SOS, ia whapea le lango le sunga le toina, pensione, malolo, ma le instant koko Samoa, papa instant koko Samoa, le sunga ia poposua, ia e whamalo la o tau lango, le mwhai euna au inatu le tātou pokalame i le Afiafi, ma le Afiafi. Ia o le whamalo na i le malo se tātou atunu, ai te longa la vai foi, i se tātou whaafiafianga, ia e whanofo file mui fore nei Afiafi. Ia o whianga i tātou, o nisi sa whianga i mga aluenga, ia o nisi foi sa whianga i mare tāpena ina o le asa, to e tariu mai, ia o na whaauaulu o le tātou pokalame o le Suluaulama. Hey!
tutuina mamalua le amato wo male na wo to fa ko le mato fa ya amato ya mato na tia ite mo le sto sa fatto sto il fatela tu ma sai così to fa nei fa via ngai fa no file mo la fafi e o la fai pesale la fanga le va le te va vai a tia ile na fa via ya mane foi nei fa via ngai pe o fai si le va tu a tu va tu pe la iti mai le va ngai mo mat tu al te min nei e le fa via ngai a le va ya ai fa talo va tu e te pe fa malo fo ya to na to ai ma futo mercato por calamber Suluaulama nei le Afiafi ya malo atu ya po le alava le ngā luenga sa e whea ngai mo nei aso ya malo atu tatou po kalami malo nei o tatou matua to taus nei te mama nei tina matua o ratou whaia pēle whaiva o le po le whala maurona mula Tapuaiga tatou whea uma tatou ngā luenga ya o whea ngai e mai tatou i malo atu e le ngatala nei o tatou to tausi tono mo tamalao e tono nu malalfanga ia fa pele mo tele mapu fangalele fa malo atu ia te oto ia fa malo fo ile sunga toina ele pulenga le malu sa sunga ia fili matalavea ia mal fertu ia perseti fa pele no fa fenga le ile pulenga le amata tui fa le ula se ia pa ia la va ia fa malo fo ile sunga le fa fenga ia isai kalepo ia mal fertu ia se ia lo fengai ia male marolonga nei vai tau ia mo pe o lua malosi ia a fianga ia male marolonga ia fa malo foi inicio o na yo tatu to mama tina mat tu o lo mo i mai tino no mo i ngase nei vai tau ia ono le soi fo tua ia o talo lava ia mo o tole le malosi fa fo wina
ia lango maluina ele nganga le atua ia o tutinga ona o le soifua matua ia e whamalo fo i le sunga le tausimtanga luenga sunga ia ko sita soe ia mo le whatua i le e kalsia me tisi futinga ia e whamalo atu ia whamalo fo i le au whainga luenga o ngāru lue ia tunu e mau e peo nei Australia mo New Zealand ia la whainga luenga whawai teimi nei o tātou uso matua whawhine ia o lo whamanuia ina le ngā luenga lea whawai teimi ia o le whautuanga lawe a te oto ia mana tua le Tapuaiga ana i o tātou ainga ia mana mafuanga nā lai o na tau malanga atu i nā tunu ia no le sairinga manuia ana i o tātou ainga ia nā whau matala lunga o le upenga te whailangi a iei ni o lo whaanga muli mai ia o na tā mai le lunga o tō lau i nā tu lea i o tātou alo whaanga i momori na i o tātou ainga i so se tafore nei lau langi ia o lewa vai atu lewa tu mai le whaanga le sunga ia Robert Peterson e mai tā lofa le sunga le o manuia la ngaluenga ne Afiafi ia nā wale a wai se uso ia tā pala alo whaatu i se uso ia John o vitale manuia sapa taiao whapea fo i lau sunga maanaia ma lo le manu Samoa i sa o le leisore ma lo le au talo le manu Samoa la talonga ne male Australia a i le me pe totsu tasi e lua sumale vali i se ni ai whapena ane teli ia le mai tu i loma komisi au mua ingo fie ia o le sunga ia aleni ito ma lo le ngalue e lau sunga e pesta le au va munuira weekend ia sa leia ai o le wha pesta mai lau whai pese le wa mai atu lato whawhia fianga ia po lato pese fo i le sa mata atu iai ia ma lo whaftai aleni i le mafuta mai le tātou Port Kalame i le nei Afiafi ia o nā lawa e matala nunga o penga te whailangi ai eini o lo whaanga i fia mori ia o nā tu mai le lunga ia au tō lau ina atu i le nei Afiafi ia o temanatu o le ato e whaisisi tātou marolonga nai whawhia fianga ia e wha ma nei e tātou Afiafi a whai o nai whailau kuka ia ma ne foi la vatu fa fianga ia fa ia ku kama e sa mai ai ia fa ia o atu te mi fa ngalo tu ia ma pong sa ia foi no mo foi le sto na ia wa le sto na ia ile mana mi tele se me ma fa se me tau sami va tu fa fonga le atu ia ma wa tamaleo ko pai ia pore se ko alaisa ia la musina fa lao vela ia tu ia ma le pat ia o mo po ia wa ta o la vai ia pe o le aso le faisina mafole tau singa o tatou ia le a ngala on fa mafo foi le ia le Afiafi le stonai ia o la atu le sunga to ia mo se tatou fa fianga ia on to te di mai le on fa wa uri o tatou po Kalame tatou alofa fe morita ia ma disi vaenga o le tatou po Kalame
ele tari mo tato programe I ona I faafiafiaga lava faanofi le moe ne afiafi pe ona iai le faafiafiaga le lalfaga o lalman pena le faafiaga le suga ia Felise Mikaele ia faafiafia ai o tou I le afiafi o tatou iai pe tatou programe o le Suluaulama le ua 35 minute ua te ai nei le itula e 5 ia ae faatalofa atu ma o folofa atu ia te wene nā fatua ma ua mare tātou programe o le Suluaulama ne afiafi ia o le vai atu o le insi le fisinimai le se o so Tapuaiga ia o le sunga ia Tapuaiga ia o lo faatasi atu I se tasi o programe le tātou wala ata ia sa whaia le motele sa la whai ia o te longa lape o le utu e tari umai Tapuaiga le ne afiafi ia o le tūranga nā o le iei le tātou se a Tapuaiga ia por fetalenga foi a paiarei ia tau se ia ia lufangia le tua I toe whalaolawa la umai whio inga le ngata I runga la awala ia whape lunga foi o le vasa ia o le foi e wherua I le sunga ia Tapuaiga ia e whamalo atu e le ia o lo mai mo mai le tātou porkalame o le Suluaulama ia o te longa foi o na foi ia na ia tātou o lo whaanga I runga le penga te whailangi ia o lo faanga fe morita ia le malu se tātou atunu ia e le ngati nei tātou paanga lo ia atunu ma ia fa pe foi tonu lava o Samoa nei ia e fe morita ia le o mafuta mai ia le ngati o tuitonga ta afa tu yono ia po mta afa ia mafuta mai mori me ona lo faanga si I mai o lima ia mfa malo mai tātou programe ia malo se fo muia o io kapeta vai ngafa malor se fu e lau sunga malor tau tua I si o tātou atunu manu I fu e le aloa tu di sapati pa ia taiao mo de atu o mātou o lofanga si o mātou tama peleina ai mese fu e na I o mātou ainga I loto fanga lofa atu fu I lau sunga le fai fiau ka o ples whaafitai tele ia mafatu mo fufa niwa matafeo lo mo mori mai o na alofa e tātou programe o le Suluaulama ma alofa afitai loa lo sia lo mafuto mai o siuta et wina pa ia onga o lo mafuto mai foi mana I Josefa fa lau fai lau sunga le whawhiangainga ma lau telenga pa ia lei manuia tātou pokalame lo fatu nei o mātou ainga I Samoa ma le lau langi atoa fai mai tātou pomu malosi I whaate ai le marulu o New Zealand nei alo fatu mo lua whaafitai ia na lo foi mafuta mai ia o simi e valu tala falava I lau sunga ma lo lava se fo mnuia lo fatu mo oi ne afiafi oni fo sa ni atu sapate ta lo fatu tai tunga mai au kilani ia fa tala fatu simi ma lo foi ma lo I fa uma nga luanga sa fenga ni vai aso o siuta et wina vai a onga lo mafuta mai lena to vau tu ia Josefa e we mafuta mai le whaatalofa I lau sunga ma nei el programe whaafte tele. Whare toa fo, so I fo manuia I lau sunga whaaftai lava mo el programe whaamore mo lava. E fia mo re ato o mātou alo whaanga I o mātou ainga uma lava I Samoa e mese lava si o mātou te māmatua. Ia ta vu ile ia taua a fo kiso whaaftai lava o whaatu from Sacramento, California, USA ma nei el programe ka ples whaaftai whare toa ma lor mafuta mai. Ia atonu ai o le paure o nei o tātou o la whaanga o I lunga o tātou penga te whailangi. Ia e whamalo I fo le malu si o tātou atunu o la mafuta mai. Ia mamamuri mai o I o lātou o la whaanga. Ia o le asua neina whamawai atu ai fo si o matawainga e le tina ia pepea. Na wata whaso tauloa timu ia le tea. Ia whamalo I foi la mātou ainga sa timu ia altea ia tu se foi mare whamoe moe sa whenga I ne iaso ia iei pele ngang whamawhanwhana o le tua I le whanau ua mātou oti ia I le ilava se tasi e whailoto e pule whaito tasi le tua I mele whamalo atua ia te o tau le whanau malo le loto tele ia whaftai foi o mātou ainga ia le whai ainga lei ia o te longa o leo le a sauni mai ia le sao tupuranga talvau ia mavi ingo le atua ia a mata atu ai le tātou malo longa lea ia ma tātou sao ni atua le tātou
tapuaiga i lenei afiafi o le tatou tapuaiga i lenei afiafi pe a tāle i tulae ono ia o le a saunia e le suga le faafeagaiga iā simona ene ia ma le EFKS i Australia ia lea le a maimo mai le tatou atunuu i le sao tupulaga talavau ma viiga o le atua ia ona soo ai lea ma le tatou tapuaiga ia a toe taliu mai ia ona faaauau lea o le tatou pokalame o le Suluaulama. Oh
La tātou Tapuaiga atu i le atua. Vivi atu ia outou i le alii, a wā e le lei o ia, a wā e whaavavau lava lo nā lofa. Se o tātou te talo mo le nganga pa ia. A whio maia a nganga pa ia e lo mātou whasoso ni sili. Te tauto alua ina lo mātou ngau i ma le whātou wā. Se o mātou avatu wai le taulanga o le whaafitai i la ufio, ono o lo alofa ma lo wha maoni se o mātou watuno. Pāpatiso ina ma whaapa ia ino a mātou a nganga tāpua i taito tasi. Ia mātou whaia ili nei tāpua inga i le nganga ma le wha maoni lava. Wha sili ina pea lo lava vi inga. I lo lava suafa Yesu Keriso ua la tuwai lo mātou titalo. Amene. Ole faita wina ole tuspa ia. Tusi filifilia mo i tātou i le ne Afiafi. E tusai ma le whaasinonga o le tusi au tamawhai mo le neiva yaso. Ua maua mai lea i le whenga inga fau. E vangalia na wha mawina e mareko. Lona mata upu e ono. A o lona whai upu e fast furuma lima. Se yo i le whai upu e lima se furuma lua. Whafonga o nisi nei o awhionga pa ia o lo tātua tua. Ua wha mawai o ia ia te i lātou. O na maliu watu lea o ia i le maunga e te talo. Ua o i le Afiafi. Ua i te tonu o le vasa le vaa. A ua toa tasi o ia i uta. Ua sila fia e ia i lātou ua ti ngā ina i tau walo. Ua angi mai i luma le matangi. O na maliu watu lea o ia ia te i lātou. I le leo leonga e wha o le pō. Ua savali i lunga o le vai. O le a maliu loa. A o i lātou ua iloa o ia ua savali i lunga o le vai. Wha i lātou se aitu. O na lātou i o ai lea. A wā ua iloa o ia i lātou uma. Ua atu vale ai. O na whetalai atu loa lea o ia ia te i lātou. Ua whape atu. Ia o tau loto te tele. O au le nei. Aua tau te mātatau. O na maliwa e lea o ia i lunga o le vaa ia te i lātou. O na malua i lea o le matangi. O na matua se ngia i lea o lātou mauli. O lātou wafo ai. A wā o le malama i lātou i winga i areto. Ina ua maa o lātou loto. Ia wha manuia mai le tua lo tātou whaitau. Ma wha longo ia nā whiongo pa ia. Ia tu maupea ia te ia lo na vi inga. Nei se ia o le whaavau lava. Amene. O nei mawhauwhaunga whaleanganga mo i tātou e le ne Afiafi. O mau mai lea le tusi auta mawhai mo le neiva yaso. Ma rekolo na mata upo e ono. Au te fia whaunga ina le whai upo e whase fulmariva. E whai mata iala mo i tātou. A o i lātou, ua iloa o ia ua savali i lunga o le vai. Wha i lātou se aitu. O na lātou i o ai lea. O le autua mawhauwhaunga i le nei aso. Tu sahai ma le tusi auta mawhai o le kalesia. O lo whapea mai. Whetai iai ma le tai. Whetai iai ma le tai. Against the tide. E iai le tala whaperetania e maasani ona whalongo ina e whapea. Time and tide waits for no man. Time and tide waits for no man. O le taimi ma le tai. E le whaatali i se tangata. O se whaupunga e whamatala mai ai nisi o elemeni o le natura. O le taimi ma le tai. O lo whamanino mai ai. E le ai se ma losi whale tangata. E ma whai ai o na tau fia pe suia. This familiar quote, time and tide, waits for no man.
is a statement that portrays the nature and time of time and tide, and that man has no power over neither of the two. A o mai le taimi, e le mawhai le tangata o na toi tui tua, pe whaatele ngese. A o foi ina sua le tai, ma mā losi le matangi, e le mawhai le tangata o na tau fia. When time comes to pass, one cannot reverse it or delay it. Also, when the tide rises or is against a person, one cannot resist it. E mawhai le tangata o na whetai iai ma le taimi ma le tai. Ai ai lava le itu waso, e le lava tia, ma le ngafatia e le malosi le tangata. Ma tau au ina fati ma mo watu le whātuatua, ma la ngona le vai vai. When time and tide becomes the enemy, so to speak, it is only a matter of time when a person can no longer bear the burden and will naturally give in. E whapena fo i se vainga i le tusi na tātu whaitawina. O le whetai iai o le au soo ma le tai. Ina ua lātou tau mawhai e alo ese no lātou waa mai le o ngā tutonu o le vai. Our Bible reading shares the story of Jesus' disciples rowing their boats against the tide as they tried to move their boat to safety. Peitai ua angi tele le matangi, ma ua si le tai, ma ua tau au ina mau atu lo lātou malosi ua le aisa lātou wha moe. The strong wind and tide was taking its toll on the disciples. As they grew weaker, they began to lose hope. Peitai ua whate ia le au soo, ina ua avaai ua whio mai Yesu, ma ua savali I lunga o le vai. The disciples went into shock when they saw that Jesus was walking towards them. But more so, Jesus was walking on water. O le whai longa lava lea, o le lawe ai o le li whaola, I lana au soo I teimi o whita ma whengita. Ai whai mai wa lato ui o malongona ina le atu vale. A true testament of Jesus as the Savior coming to the aid of his followers during times of conflict, times of struggle. But the story says that they cried out and were terrified. A o se wā venga na whaia e Yesu, ina ia whai loa atu ai I le au soo, lona I tū taulangi, lona I tū whale atua. Jesus used this opportunity to present to the disciples his divine nature, that he is of God, that he is from God. Pei foi ona iei le tala I le nema tau poe ono, ina ua whawhanga e le li whaola le motu o tangata. O se tasi o awa noa ina ia wha I loa e Yesu I lana au so, pei tai e le talitonu iei le au so. Jesus, earlier in this chapter, fed the thousands. It was an opportunity for the disciples to see who Jesus really was, but they continued to show their disbelief. E lei tali tonu iai le au soo. Ina ua lato whisilingia pe whape whea o na whawhangaina le tele o tnei tangata. A o le nei whai ua lato vaai I le nei wāwenga o le savali o Yesu I lunga o le vai. Ai wholinga mai o lo tu mau pea lo lato masaru salo. When feeding the thousands, the disciples asked Jesus, how was he going to feed so many with limited food? And now Jesus is walking on the water towards them, and they still have a sense of doubt. Ua latou le talitonu o Yesu, lea ua whio atu I lunga le vai. A ua latou manatu o le ahitu ua latou vaaya. They did not accept that it was Jesus walking on the water, but stated that it was a ghost. A o le talitonunga lava lea whaiutaia o le sami,
o se nofoanga e nofo ai anganga leanga. O le whai longa lea o se oli. It was common knowledge among the Jews that the sea had a negative overtone to it. It was a place where the evil spirits resided. It was a symbol of hell and chaos. Le ala leo le manatu o le au so, ua latu le itu. Ua vea mawhauwhaunga whale tangata o manatu whale lalolangi. Mahala ua punitia ai lo latu wa ai whale anganga. Ile a fio atu o Yesu. This is perhaps why the disciples truly thought that Jesus was a ghost. Their worldly mindset, their cultural mindset had clouded their vision. Their beliefs had blinded them from seeing Jesus. No o lava ina ua fio atu Yesu ma lala I tutono le waa. A o le nei ae whaaloto loto lua. Ma longona ina pea le atu atu vale. Le ana feta lai Yesu se au ato te fefefe. E au tau loto tu tele. Jesus had arrived and was even seated in the boat. They still did not believe. Jesus said to them, do not be afraid, be courageous. Wa whailoa mai a Yesu I lana uso, o ia e pule I le taimi maletai. O le natura o le ngā solonga o mea, o loo ia I le pule a Yesu. A o le pule foi lea, o le pule patino lava I le atua. O se whailo lea mo le au so, o lea tua lava lea ua fio mai. It was a sign, a symbol. Jesus was sending a message to his disciples that the conditions of the sea all come under his control. That the time and tide is under his authority. The same authority which is equal to that of God's authority. Jesus is saying, this is I, God who is present. Na o le atua e pule I elemeni o le natura o mea uma. O le pule ao, o le langi ma le lalolangi ma le fofuanga mamana. Le ao lo whailo mai e Yesu o lana pule lea. God is the only authority of the elements and the order of nature and his creation. Jesus is now claiming that this is his authority. E ailo na mana malona malosi. E nā te whaafile muina I se mea. O le lui tau lea, mo le tangata whatuatua. A o ina wheta iai le tangata ma le tai. E ala I matangi ma lolosi, o pe aulanga vale o le soifuanga nei. E whape I o na tātou iloa, le a fio mai o Yesu. Ina ia tātou mawai, le toa filemo. This is the challenge for us as people of faith. When we are against the tide, how do we know when Jesus is there to help us? O le mea mautino, o lo sila mai le tua. Ma e iai le taimia le tua, e nā te whio mai, I ala ese. Ma lawe ai mai o e maha. Ai a tātou I loa, ma amana ia, le whio mai o le tua. We are comforted by the idea that God sees us. And in God's time, he will come to the aid of his people during times of struggle, during times of hardship. The challenge is being able to identify when God is helping us. Awa e ai taimi, e o mai le fsoswania le tua. Ai tātou te ena. Ono a tātou manatu whale lalolangi. O la ngona whale tangata, o tātou whape ane o le aitu. Ai muli ane tātou iloa. O le whesosani mai o le anganga pa ia. There can be times when God is providing for us, yet because of our lack of understanding, we reject God's provision, reject his help. We say it is a ghost, or it is not the way. But then we realize after that this is God's mysterious ways. O la ngona ua tupu ai le fefe ma le popole. Ma ua ngalo ai Yesu o loo whaia wawenga I au luma. O Yesu o loo iai le pule ao I le fofuanga. Do not let our fears and our doubts
overlook the miracles that Jesus may be doing right in front of your eyes. Jesus who has authority over creation. O le wheau whamanatu lea Samoa, a o whea ngai I tātou ma wheau matiutia, tonu a inga no ma le kalesia, ia tātou mauti noa le taimi, e a whio mai, o le ali'i whaola. This is the message for us this evening. In your duties and your calling in your family, village and the church, be confident and encouraged that our Lord, Savior will calm the elements and the different dynamics in our lives. Ia tātou mauti noa, masa ili pea, le fisoswani mai o le tua I lau soifua, ma lo uola, ono Yesu. Amen. Wasona oli oli nei lo uroto ya Yesu. Ua ya fala ya te auola leo pese fo. Pese o le uya Yesu le faula mai wa o oli ai. O le tau tonga e la auro uola ua whai nei. Taluna na la whai a te au amu a mele. Le faula mai wa o oli ai. Ia supuala ola mai se pa maua tata. O Yesu lava le po mai ora ua mi o fo. Le faula mai wa o oli ai. O mea I la langa nei a toa le a tali. A lau le tofi e le nei o la ua mausali. Yesu le faula mai wa o oli ai. Tatu talo. Le atua tolu tasi pa I ae. Le atua le tama le alo ma le nganga sa. O le atua o le pule awao o mea umalava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. O lau pule lava lea, o loo e pulea ele meni uma o le natura. E au fia ai ma lo fuafuanga mamana. Whaaftai mo le whiau whamanatu I le nea Afiafi. Ina ua mātou mana tu ai, I lo ua wai whaatasi mai. I teimi umalava o le neo langa. Whaaftai ta mau a mai a whiau ma ngā luenga o le nei aso. Mai lava le tae ao le oso ae o le la. Te ia pā ia I le nei tu Afiafi. No mātou longona ina pea lau tau singa alofa mo lo watu nuu. Whaaftai I le ola ma le malosi. Sa whaatino ai whiau ma ngā luenga o le tangata le le nei aso. A le nei ua e mai whanua whaiva ese sa whiangai ai le tangata malana. Ona o lau pule toa ma lau pule whaasoifua. Whaaftai o lo manuia lo watu nuu.
Mai lava I maunga te tele sa yo I maunga iti ana ia mātu whanau. E ui lava sa wheta iai I mātou I tapu masā o aia inga fo I o le whamai. Awa mātou va aia pea le mou mali atu. O le toe fo I o le soifua ma le ola I le māsani e peo na iai. O le whailonga lea o lo alofa la vea I mo o tangata. Whaafitai le atua mo lo tuspa ia. O le suru lea o le malamalama wha le nganga. Mātou te mawai upu o le ola e tō matawina ai o mātou tangata tau mwhai mo lau fio. Whaafitai le mana lilo o lo wanganga pa ia. O lo mātou whisoswani sili. O lo wanganga e whaalotu tele. E whaamalo si au ma whaamawhanawhana. O le taiala lea I lo lawa fina ngalo. Ai sili lo mātou wanganga whaafitai. Ona o le taulanga tutasi na e saunia. E ala I le ofo ina mai o le soifua o lo walo pele Yesu Keriso. O le na maliu whalava au ilungo le sātauro. Sātanu mia peitai le aso tolu na toi tu mai le oti ma le tunga mau. Ia mātou mawai le avanoa I le ola e whavivau. Ia tu mau I lau fio le viinga le whamanu ma le whanetanga. Nei se ia o I le whavivau lava. Le atua whaafafonga te tāloe. Le atua manuia, whamanuia I lo watu nuu. Mai lava I taitai o le kalesia, taitai o le malo, taitai o nuu malalafanga o ainga. Foa I le mawetele o le tō whaafa le atua. Ia vea o latu taitainga, maala ia fua ai se manuia o Samoa. Whamanuia le atua ia o sina. O ta mama tinama tutua o le atu nuu. Ia whaafua lo ina pea lo latu soifua. Whaamanuia I lo atu nuu iona tangata lau tele. Foa I le ola ma le malosi o lo tamao ainga. I lo latu whenga iai tau singo ainga nuu maala la whanga. Ai maise o le tau tuaina o lo au ma le ngaluhenga. Whaamanuia ia Samoa. I lo na tau ati iae. Whaamanuia I ona lau whanua I le sami o le ea. O mea uma uala mai ai se manuia mo le atu nuu. Ia alofa foa I mai lau ta mao ainga. Whaamanuia I le whanau ma le tupulanga talavou. Ia alofa pui ma leo I lo latu wola. Tele whalave lave mo whato sina ua whaingo fie o na whaina I lato. Foa ia I lato le poto ma le ata mai. Mai se o le ola wha uta. A waso lato lumanai manuia. Whamanuia le atua e o lo whea ngai ma mai o le tino. O ngase tu mau. Ia avea ia le suwafa o Yesu lo mātu li I whaola. Na ia tafi e sea ti ngā ma whaingata. I le tino le mawhau e maise o le anganga. Ia whaafo I sia o lo lato malosi. Mātu sauni I le nea Afiafi e sa ili malosi. A walo aso sa pati a tae au. Ia lofa leo mo pui le soifua leola o lo watu no. Ia la fai mai le tae au le manuia mai la ufio. Fa fo I lava vi inga ia te oe le tama. A wani o mātu fa le tonu mani a leo o lo watu no le li ie. Wa e si la fia mea uma. Ia lofa mfama ngalo Samoa. Ia la I le toto pa ia o Yesu Keriso lo mātu ali I faola. A o le manuia ma le file mu o la fio le tua le tama. Le lofa sili ese o Yesu Keriso lo mātu li I faola. Ma le maftanga I le motusia ma lo wanganga pa ia. Ia lunga o mātu nei, ma lunga o lo whanau I le nei lalo langi atoa. Nei se o I le whavavau lava. Amene. Wharenga ana while muai le whaore tala lei. Ea a te manatu foi, ia wo mai foi le si ui o le tātou porkalame o le Suluaulama I le nei Afiafi. Ia o le mele more ele nganga whaafitai tele. Ia nei tātou paanga. O le whaafitai ma le viinga wa foi le atua. Ia e pei o na whitai tunga iai le sunga le tātou tofi le nei Afiafi. Ia ma le e kale se ipots le sunga ia simona. Enei
e pe na ve ai o ia e fai mata tai o le tatu sauninga ne Afiafi e morere ngang fa tele e le sunga le fa ngainga e le tatu Tapuaiga ne Afiafi ia tatu sanga ia o vinga foi o le tua sau su ne la fai pese ia mo se o le au tau mon o ne Afiafi feta ia I male tai ia o le au la fa marsi me tatu o lo tatu folau pe ai ele folaunga ele misi lava martato fita ia I mawhaingata ma popongale ne ola e tatou wha mo lava o lo tatou whai malanga whatasi mai Yesu ia fua ele mau tele ila na auna ia male wharetua ia o whianga iai ia mare ngā luenga I le meo lo ngā lue ai ia te longa le ato e whais tatou nai pese whale nganga e wha nofo file muai ia le whiau tala lei pe ona fita I tunga iai tātou tofi le nei Afiafi ia toe taliu mai ia ana toe whaau le tātou porkalame o le Suluaulama.
Siomani na
e pes wharenga ana while muai le whea ore tala lei ia a te manatu foi ia wo mai foi le si ui o le tātou porokalame o le Suluaulama i le nei Afiafi ia o le mele mo le ele nganga whaafitai tele ia nei tātou paanga i nei tātou paanga lo langolango ina le tātou porokalame e pe o le iai le Papa Instant Koko Samoa whapere mtanga luenga o pisnisio ala manuia mareipa e whapere kampania le SOS nei tātou paanga leilea o lo langolango ina le tātou porokalame lea o le Suluaulama lea mwhai o na au ina atu i le nei Afiafi. Ia o te manatu foi o le nei foi Afiafi po le nei foi aso. Safa manatu ina i aso whanau o niso malo tātou atunu nei o tātou tamā tina o se uso po se tua whine ia o le whanau foi. Safa manatu ina o nasa whanau lea so whamanu i atu tō as whanau al tātou porokalame o le Suluaulama. O nisi foi o whia ngai whanau noanga o malanga le marimo le oti ia mafana whaneina le nganga le atua. Munu ia tāpenanga nei asafo ia maa whai pese te jasi wa Afiafi o astona io pe o le tāpenanga muli lea nei a whai pese ia a o tāpena tuai mo le usuina po langina o viinga o le atua ia tātou sauninga i le asoa tai au. A ia munu ia tele le te pena atu o le au whai ngaluenga tofi le atua ia wafo i se ufola ia mo tātou e kālesia i le aso tai au le tātou aso sapatia tai au. Ia por kalame na o Suluaulama Samoa ne Afiafi whaamalo ia ma whaafitai atu i lau whaafonga mai le tātou por kalame e le ngatala e le ne Afiafi ia le neva i aso atoa. Ia tātou tu e whei loi fo i le aso mafua e le temi whaapenei ia le nei tūra ia manu teleina le nei Afiafi ia ma le anga atu i le sapatia tai au tō whasoifua.